Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re moshate go se Moya ka Dr. Makgabo. Kgweding tša go feta mola go channel ya Gogo Makgabo spiritual channel ke boletše ka course e le gore tlo e dira ya spiritual awakening. So re ntse re sa beakantšha dilo tša rena go raya gore e segale re tla thoma botse re plana go thoma ka September. Course ya rena, the first part of the course it will run for 6 months. And then what are the second course ye le gore re sa plana re sa bereka mo go yona o plana rena yona e ka rana for how long. So course ya rena go batho ba ile ba ka ba interested e tlo ba course e le gore e ka nyaka 30 minutes ya nako ya gago every day. So ya ba ntho la gore wena o tlo no checka gore na 30 minutes eo o ka ba le yone nako mang during the day goba mohlomongwe at night na bošego na a ke re tla dependa le gore wa bereka goba jwang jwalo le jwalo. So course e ke re bitša spiritual awakening course ka sepeding ka nore go bula moya, mara o tsebe gore course ye ga e tsamaišane felo le go ya go thwasa ga gago ga ile go na le dimpho tša semoya tša go yo thwasa go ba ngaka, ebile ga e amane felo le semoya sa gago mo e le gore ga ile gore o na le mpho ya gore o thwasa o be moprofeta goba mohlomongwe o be psychic goba mohlomongwe o be a medium. Mara course e tlo raloka part e kgolo mo go bulegeng ga moya wa gago, e tlo go thuša gore moya wa gago o bulege ka pela mo e le gore course e ke ga e amane fele le batho ba ile ba na le spiritual gift fela, batho ba ile ba na le mpho ya semoya fela. Anyone o ile gore o na le dikgatlhego a ka attenda le rena e le gore a bule moya wa gage ka gore ga re le batho ka mokana re na le spirit re na le soul ka mokana rena e le gore a bule moya wa gage a kgone go ba connected to the universe, a kgone go ka meditator, a kgone go ka manifesta dilo tše di botse ka bophelo ba gage, a kgone gore lucky ya gage e tle go yena e se ka kgwetše le gore batho ba bangwe ba kgona go mo tšela lucky ya gage mo e leng gore o tla kgona go ba gape le gore bile e mo thuša gore a kgone go ba protected to dilo tša tshwane le di-entities, dilo tša tshwane le di-demons, dilo tša tshwane le bathakati. Mara yaanong course ya rena e ya dimanda e na le tše le gore ya di dire ya di nyaka. Ge motho a tlo enrolla le course ya rena, number one motho o santse a make sure o dira cleansing, ge e le gore a sa dire any cleansing o santse a make sure o dira cleansing, because ga re nyake gore ge re bula moya o attract di-entities, di-negative energies, ga re nyake seo re nyaka gore o be protected. Go bula moya then ke ntho la gore o tlo attractor your spiritual guides, o tlo attractor mangelo a gago badimo ba gago ba ile gore ba mo leseding ke dilo tše le gore o tlo di attract, o tlo attractor the mother earth, o tlo attractor the universe gore dilo tše di kgone go tla ka ra bophelo go ena le meleko o kgone go e bona ka pela and then o be le tsela ya gore o kgone go e blocka jwalo le jwalo. And then so ra re course ya rena ke setse ke boletše ka nako gore e nyaka nako a kere 30 minutes of your time every day, and then e tlo nyaka le yona cleansing. Gape go na le tše le gore o tlo tshwanela gore o be le tšona o di reke, most ya dilo tša rona re a di rekiša. Information ka moka motho o tlo e kry-a ge a nyaka go registera le rena ke mone re tlo mo sendela information ya le tše nyakegago. So o ka reka anyway mo nyakang go reka gona, but le rena ra di rekiša, and then a re o kgethele wena o ne o ke kgetha gona o rata go reka kae dilo tše le gore tlo botša okay kry-a 1 2 3. And then se seng gape se tla nyaka le mafolofolo go tšwa go wena, o be le maikemišetšo ka gore course ya rena go na le tše le gore o tlo kgwetša mohlomongwe re go lecture sort of ra di-lectura re go botša ka tšona, re go ruta tšona o tsebe ka tšona gore na why o dira ntho so why o dira ntho so jalo le jalo. But then go na le tše le gore most of course ya rena ke dilo tše le gore wena o swantse o di dire practically, re tla ba re di dira mmogo practically. So e tlo nyaka o be le nako, e tlo nyaka le maikemišetšo, and then wena o tla ba o follow di-instructions ka mokgwa re tla ba re go botša gore no re thoma ka party e itseng, and then re ya go bereka sol so re tla ba re fa di-instructions tše o tlo di followa step by step tše o tlo di dira every 30 minutes re tla ba re dira le wena. So e nyaka maikemišetšo eme ke goreng ga re nyake gore ge course ya go fela o tlo kgwetše motho a setse a e tla thoma a complaina mohlomongwe ebile a sa re bolele gabotse
e ba o ka re yena o patetše but yena ga se a bone di-good results tša nto yena e pateletšeng. So spirituality, you put efforts on it, wa bja maikemišetšo, wa ba le mafolofolo. Go no tshwane motho a ile thwasong go na le tše le gore ba tlo go ruta tšona ka molomo, ba go botša selesega, ba se ba go ruta ka dihlare, mara dihlare tšela o swantse o ye kua nageng kua ba tla go bontšha tšona, o swantse o di epa, o epe sehlare sela, ba go bontšha gore na o tlo se omiša jwang, ba tla ba o tlhalosetša gore dira so wena o dira, and then le o tlo se setla o tla ba o se setla ka matsogo a gago. So ge re bolela ka go thwasa, re bolela ka ntho e le gore swantse o e dire ka matsogo, o swantse o be flexible, o be le energy, o be le mafolofolo. Re ka se go felele pelo, re tla ba rentse re sepela le wena step by step. And then e be le example yeo ya go thwasa, gore le thwasong ga re fitlhe ra naba maoto ra no dula ra theletša ngaka ba re ke nkobele ya rena e re botša re dira e no re tlhalosetša ditaba, re bereka ka matsogo very hard le gona mo le re tla ba gopola gae, o tla ba nagana go ngala nako tše dingwe, mara o nagana tšhelete ya o nagana le badimo ba gore e kana eng ka ngala ba tlo mpetha and ke back to zero, go a tshwana ke tla ba ke tshenyeditše nako, o tlo no bona the best thing ke no dula ka rona nako ngwe o swantse o ye kua o namele thaba ge le ra o kgone o namela thaba, le nna ne ke sa kgone o namele thaba go tšwe lapile reg le a le dira tše le dirang kwa thabeng, le a lepa dihlare jalo o swantse o sepela o tsena ka ra di-tunnel, o swantse o sepela o direng ke mmereko. Spirituality ke mmereko. So and then this course e tlo o thuša wena na le spiritual gift ka gore already o tla ba swetse o le used to these things, re o tlhalosetša mo le moke go o sepela o ya thwasong, dilo tšela o yang go di dira kwa le ge le gore ke dilo tše dintshwa mo go wena ga o tsebe selo ka tšona, but already kore spiritually growth ya gago e mola godimo, kore spiritually you are awakened already, le mangelo a ba kgona go bolela le wena and ebile o flexible already, then o tlo no kgwetšele gore dilo tša go thwasa di sepela gabotse ka bothelele, a gona mathata a o e thwasong a fetša wa lla go tshwana ba bangwe ba ile gore motho wa sepela ya thwasong a fetša boa a complaina ka gobela, a fetša boa re ke tšwa thwasong mare moya ga se o bulege. Dilo tša mohuto ka moka tšona o ka se di-experience because go ya ka thwasong already moya ga o tla ba o le mo le gore o swanetše o be gona, gore o tla ba o le ready, whether ke thwaso ya go ba ngaka, whether ke thwaso ya seprofeto, whether ke bo mediumship goba a medium goba a psychic goba ka mokgwa le wena o tla ba o ntse o tlo rata o tlo bereka ka gona, goba whether ke telepathy jwale le jwalo. Okay, ke a le leboga. So ge e le gore o na le interest, o na le dikgatlhego tša go tsenela course ya rena, for now ke tlo lefa number e le gore ke tlo kgopela gore le ge le na le interest le mfounele mo go yona. Number ya gona ga ke tsebe ka tlhogo mare re ke lebelela mohlomong ka ikera ka speedinyana metsotsonyana mohlomong ya ke tla ikera ka speedinyana, ke number e le gore ke rata re šomiše mo go yona course ye ke la ke šomišang ka Gogo Magabo spiritual channel, o tlo kgotsa le jona ke dingwadile ka English, then yela ke santse ke e beletše le gore ke dingwadile ka Sepedi re kgone go kwešišana le batho ba ile gore a ba understand English, and then re tseba gore mara at least re kgona go bolela mmogo ra ba on the same page. O tlo nromela WhatsApp mo go Semoya ka Dr. Magabo, number ya yona ke WhatsApp number 063 561 2111, ke a e bušeletša 063 561 2111, ke bušeletša la mafelelo 063 561 2111, ke number ya ka e ntshwa bagagešo ya Semoya ya channel ya rena ya Semoya ka Dr. Magabo. Ora from now on le di-bookings and everything ke tlo le kgopela le nsendele mo numbeng ye, mara go ba ile gore a se letlhe le kgona go bona video yeke le ka nna le senda to number ene la gale. So number ye ga ena SMS ebile ga ena call, ke WhatsApp fela, go ra gore mo e tlo ne ba batho le bana le WhatsApp mara ba nyaka go bolela ka Sepedi goba ka Setswana goba ka Sesotho ba tla go nsendela mo numbeng yeke. Go ka kgotšele gore mohlomong ga ona WhatsApp o na le SMS fela, ke tlo no kgopela gore o no sendela nomoreng ene la rena ya ya Gogo Magabo spiritual channel, number ya 067 366 9064, ke a bušeletša 067 366 9064. Ke a leboga bagagešo, ge le interested thomang go sendela message and then ke kgone go le sendela information e le gore le tlo nyaka,
and then re plana gore course ya rena re ka thoma ka September ke kgwedi le re plana go thoma ka yona ka re tla ba setse re feditse dilo tsa tshwana le di-registration jalo le jalo. For now ka re kona re thoma course ya rena, and then ga re tlo nyaka batho ba bantšhintšhi ba ile gore ba tlo thoma go attenda le rena. Re ka no nyaka a certain number, re kona re sa tlo bolela ka rona for now re ka kgona number e itseng goba e kakang, and then ke tlo no le botja ke tla re dira video e nngwe maybe after a week or two ra botja okay re plana gore re tlo kgona number e itseng akere, and then ya ba gore ga re fitlhile that number and then ra stopa gora re ba bangwe ba ile ba ka tla ba nyaka go studisha le rena, and then ba ka tla after 6 months. And ge ile gore mohlomongwe o thwasitše goba o tšo dira seprofeto sa gago jalo le jalo, mara kgotse ile gore moya ga se o bulege, wa kwa le yona gore moya ga se o bulege. Ke na le bonnete ba gore kgosi ya rena e ka o thuša gore moya o bulege, mara o gopole gore ge moya o se o bulega ga botse ba mohlomongwe let's say o tšo thwasa goba o tšo bula moya ba re go fetša ba go tswalela, le ge kgosi ya rena e tlo go thuša but o tlo tseba gore o sa nyaka go kry-a dipheko ge ile gore o tšo thwasa o sa nyaka dipheko tša Sesotho gore moya o kgone go bulega. Ge ile gore o tšo bereka ka semoya a kere o swantše o bone gore o bonana le ngaka ye ile gore tla go consulta bona gore okay mo wena o tswalelegile ba le go fetša go thuša ba buša ba go tswalela, then mo ra re o swantše o die process e la gore motho wa gona a o thuše ka dilo tša Sesotho, and then ka mokgwa tla o thušang ka gona gore moya o la lona kgone go bulega. On the other side ke moya wa seprofeto le gona ke ntela gore o consulte o checke a kere ge le moya wa seprofeto o ka checka ka ditaola, o ka checka ka semoya a kere mo o checkang gona gore na o tswalelegile na, ba o tswaletše na, and then ge ile gore ba o tswaletše motho o thušitša gore o fetša go thuša immediately a ba go tswalela a kere, and then go ra gore o swanetše le gona o ye o dire process la gore ba go thuše ka dilo either tša Sesotho goba tša semoya tše di šomišang go bula moya, and then ba o thuše le ka tšona a kere. So mara course ye lena e tlo go thuša a kere jalo le jalo, ke bohlokwa ba o dira course yeke. So ke a le leboga ba gagešo, ke a tshepa gore di kwagetše o ile gore na le interest le ka nsendela di-WhatsApp, and then we will take it from there. Ke le lakaletša mahlatse matlhaonolo ebile ke re lebe le weekend e bose, ke a le leboga.